Bithung Rengthama constituency along irrigation scheme do kokapita saichuti kialang radatum longli. Jengrongpi High School along kidam tang phai kuni ni phai krip horni pen NIOS sadlang kitok kapangcheng. Dilai Higher Secondary School along science pen computer lab kangpu. Kardom pini karbiang long life Adap Abirta long pen nili samijir bon kilingpi non-arjik tha birtang ton pen. Khadajana long karbiang long autonomous council pen kikimpon irrigation scheme sai ka chutikiara tumaphan ali kapadu ponja phansi kamatha pon pulote prabjin pen kasalam pon thupa meja phan ralatum kachuni ripon. Team karbiang long atum pen prek chama mai kapadu pon along tinta karbiang long tin thudun piklo pupu. Bonta alang ni tum kaning jelan ke kachubai sonsi nang mandet binong lo. Ate Karbiang Long District along ke do constituency ko ra trokang bong pen Karbiang Long Autonomous Council along CM ang hoi kang nia bang phuke Bithung Rengthama constituency pensi MEC ke mandun lo. Bonta CM ke do constituency Bithung Rengthama long sai ka chutikiara ra tumaphan dor chila lang katiki poncha phan ki pipona velang pusi sai chutikiara ra tumpen jeriti. Khadajan along irrigation scheme kasalam mitpiklo bon setame labangso irrigation alang pen sai ka chuti kera ratun langlong tu langwe pin lang buta raratun hirangkia tu maphan akachini du mutti labangso irrigation scheme along langkili ahor do setame meter capen crip pon back salam pon chopsi asaya bangke inton ko lapen kasalam kaso oi pegajok hidia jo lang ke pon long chikali hakko penateng kai ke kili vera tengsi chili rong labangso irrigation scheme along lang kapang penchia phan Donri kasalam anta kahenu erajok sorkar atang kapadam naklo. Lasi prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council kachari pon bom asongja potum labangso irrigation scheme kasalam nang patang pupon vek thaputa haladak adungarai ke duara ratum pen kachuni ripatupon. Sa dak mane mukhi marong mate main miji area dak harcheli lapen hanse rong mukhi marong la rong thomrong thi area thetan dak longlit thetan hidi doe lasi irrigation mangke district council pen nang pilo seta laso irrigation mangke pini bangke angha bawe lapen akene lave pini anta ha joira mingling adin pen pini anta la solang rara tum saichiti ki ilong le pina lasi pini tibo matum BJP atum Peace and Development really along kibi developing lo pusira rapan kece than mane ekdom mane nitum helo mane pa developing lo Karbiang Long ke thanga kisung velo pu seta pini lahaya kisung bhan ke latum achet ta matha the lapen pini irrigation IM umosing tiso alangli ta pini anian ta ladak akeng pak nang cibi be pila pini ang haba be pini da akenela be pini na pini ngason khoranga botor pini ngason Saichi tiki lang ke dorde lang ka dore por hutita la irrigation miramuti la dagara tum saichi tiki long nangi pu bangke la tum makhatipin Theroni pen mohon teron Karbiang Long live. Tarabasa long ke do Jengrongpi English High School along National Institute of Open School asadlang ke tok ponche phan a heming pu ponsi asadlang sadami ke tok pangcheng pon philo. Luka Charlie lake artala mangwe lu thek vek nangchi pulote ake saratum lapen Luka Charlie kang tom tang atuma phanta puthot ka Charlie 2 hour side iponlo lake open school puhenlo nonapor ke school chotkali higher secondary lapen college ang deng anta open a hin pen penang kaprek university do laso joksi Tarabasa Jengrongpi English High School along kami taita sing tipen sadlang kapatok hem ingpu pidunsi bangso NIOS sadlang kami kapatok pangcheng pon philo Piningan ingkana parman NIOS mate National Institute of Open School along Karbiang Long pen bang pharo phora bang krihiniatum amen che thapdun lo lapen alang litumaphan angdung kitia satlang kami enpono Karbiang Long District parman piningan ingkan ge Jengrongpi High School Tarabasa longsi satlang patokpon lo lapente labang so satlang ki piduna bang phubang phiatum setame methang jongjong ke thekkansi tokon long choji athila dak inghu inghi longle Jongsi nebdun long check pulote adima long penamatsi ingkhan ponderji anparta labang so sadlang kitok asir kutina long kami CCTV warsai bipon edlopusi Jengrongpi High School principal Parashuram tamang pherangke thengnu pachini po English High School
মানে পাত দিবলৈ কাৰণে আমাক অৰ্ডাৰ দিছে আৰু এইটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে এটা সফল খবৰ যে আমাৰ ইয়াত NSU এক্সামৰ এটা চেণ্টাৰ হৈছে আৰু আমাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা অন্যান্য পৰীক্ষা CBSE কোৰ্চেই হওক বা সেৱা কোৰ্চেই হওক তেওঁলোকে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ফেল হৈ পঢ়িবৰ কাৰণে ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা মানে ভাল বা সুখৰ এটা খবৰ আৰু তেওঁলোকে ইন ফিউচাৰত ইন হাই ষ্টাডিৰ কাৰণে এটা সোৰ্স এটা এইটো পাব আৰু এই যিটো এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ যিটো গাইডলাইন আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিছে এই গাইডলাইন মতে আমি এক্সামখন পাতিম আৰু সেইমতে আমাৰ এৰেঞ্জো হৈ গৈছে প্ৰত্যেকটা আমাৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ৰুমত বা হলত এই CC কেমেৰা আদি আৰু অন্যান্য যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেইবোৰ আমি ফেচিলিটি দিছোঁ CC কেমেৰা আছে বাহিৰতো আছে বেক চাইডো আছে যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা বা আনফেয়াৰ নহয় এইটো আমি সকলোৱে আমাৰ টিচিং ষ্টাফ তথা আমাৰ স্কুলত মেনেজিং কমিটি তেওঁলোকে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে ইয়াৰ জেনেৰেল পাব্লিকক সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু মই আমাৰ এই ৰিপৰ্টাৰ ভাই বন্ধুসকলকো আহ্বান কৰিছোঁ যাতে এই আমাৰ চেণ্টাৰখন ভালদৰে সুকলমে হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে ফুলনি পেন দিৰচুনা ৰংপি লাপেন লাংহিন পেন সাৰপাং ৰিংকি কাৰ্বি আংলং লাইভ Kedam tang phai kuni ni phai krip horni Dilai Higher Secondary School along Science Pen Computer Lab kangpu paduponsi ke Charlie Osomara tumaphan uniform setami kiron padupon Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhijan mate RMSA scheme pending ponsi ki kim kirangpon bangso Science Pen Computer Lab Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longki Timung ari deng pensi impupon Dilai Higher Secondary School Principal Jayanti Teron Pipendang Lok Thanbang Phubang Phiatum Anparta Breakjam School Principal Atum Lapen KSA Dilai Ro Chabang Atum Kacheto Dun Bangso Kangpu Asailong Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longki Timung Hinpen Aprang Si Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangaphan Akiro Pajir Ponsi Borjana Longta Penangana Hawar School Kavesi ke Ong Bontaneli Tum Phum Trok Si School in Pupon Longlu Lasea Hoy Hawara Longta Apor Kimi Nangle Lote Luka Charlie Amu Kangpu Ponja Phan Bo Iponji Pusi Injepo is from Iran ini Kangpulo katan sign laboratory tapi kupono sensa nanti pada pelajaran itu ayam kelong pot ini orang sipilo daga apa ke ayam webpin seta ayam padu pot itu dah syawlo ini orang parlo syawlo lah nanti pot tapi uniform dah smartphone long lo langsung tas kenang pot dia band bags kawe smartphone kasih salu kasih siapa naram bom dokter itu bisa kita ane rokok nasi sebab nanti mata po kita ning ruang palo nasi non sign building nanti na celebrity nanti kata ning orang la semua rumah tu ada semua kan ini kong pintar itu pada ini kong people kita ning orang nanti ning orang spill alam ning orang spill lah Halapu Thanbang ke hoi pi Jayanti Teron Pia Hin Pentame Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longki Timung Aphan Lapen Non Kachari Bom ke the ki dinga tumaphan Kurbang Thu Lapen Kachuru Pajir Ponsi Muning Pen Dilai Higher Secondary School along Commerce Stream ke Charlie Long Avar Sai ke Long Dunjia Phan Kachuni ri padupon Mutum jingon nei Chairman Sir Pen Kon da public hoi nang ka common pen Science Pen Computer Lab kang pulong chitong pen yarong tikla pen non dobong government tu ai building na kipen somar magara bulo ni uniform ta government ta si ido pen ti bom lo asini ni na rong tiklo tami non ni non Chairman Sir Tenglu isi sunedi dan tadi bang ke dah hasil di aristem tadi tang lo masih kumpul tenon next mungkin pen cover stream hari TV masih kecil sini lang kilasi Bangsu Kangpu Asailong Pachitonun si Kacharli Osomara tumaphan Aki Joy Pen uniform setami kiron padupon Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live
Guwahati rong so pipen kilometer pharo hinira ingkoi lapen di Mahasau district hem pipen kilometer pharo sira phoke bakahelu Panimur Eco Tourism Park apan Assam Tourism mebalong aki miadim along thapon tanglo Kedam tang phaikuni ni phaikri pho bhomkuruarni di Mahasau district arlo Panimur Eco Tourism Park arona tangpen NC Hills Autonomous Council Chief Executive Member Debolal Gorlosa hinpen kangpu sai dengpo Bangso phi Eco Park arlo kasemar pona towar lapen kardoma hemsetame ingpupo MOS Special Package Pen Kuti Kretrok Atangka Pensi Semar Pono Bangso Park Arlo Kijui Kelangara Ratun Kidu ke Sangja Phan Kadu Kave Circuit Likke Bahem Du Pusi CM Gorlosa Pening Jipo आज में ये पानीमूर इको टूरिज्म पार्क हम लोग इनोवेशन किया है ये MOS का स्पेशल पैकेज से हम लोग किया है इसलिए इसको जो इम्प्लीमेंट करने में उसमें हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से हुआ है नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में उनको थैंक्स देता है और असम सरकार का चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी उनका लीडरशिप में ये पानीमूर और हम लोग का ये हिस्ट्रिकल है प्लेस तो इसलिए इसको हम लोग बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ पे रहने में बहुत प्रॉब्लम होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रहने के लिए 40 रूम बनाया है तो इसमें ओपनिंग आज में हुआ है तो बाहर से दूर दूर से यहाँ पे वाटरफॉल में आने में अभी रह सकेगा और इसको इम्प्लीमेंट करने में तो पूरा हम लोगों का असम सरकार और हम लोग का काउंसिल टीम और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लोग काम किया है उसको थैंक्स देता है और ये 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है हम आशा करते हैं इसको Panimur Purkimo along Langdamlo Pulote Dimasa Khaiphan isi ahir jume ke longadim Lasi Madu le ke joy ke langa phan wang setame inthir jirpen Kepa do vet chia phan setame CM Gorlosa pen kachuni ripadu pon जो लोग आता है यहाँ पे अच्छा से रहो साफ सुथरा रहो और यहाँ पे हम लोग पवित्र जैसे गंगा को मानता है हम लोग इसको मानता है दिमाग लोग तो इसलिए हम लोग आशा करते हैं जो लोग बाहर से आता है यहाँ पे साफ सुथरा रहो अपना ही डिस्ट्रिक्ट है अपना ही जगह है तो इसलिए हम लोग आज में बहुत खुशी का दिन है महाभारत से लेके आज तक हम लोग बाकी अपना समाज का हिस्ट्री का वो सब काम करने के लिए अभी मौका मिला है तो आगे यहाँ पे साल 150 साल 60 साल पहले लोग पूजा करने के लिए आता है यहाँ पे तो यहाँ में तो वो लोग यहाँ पे आके जंगल में रहने पड़ता था लेकिन अभी रहने नहीं लगेगा ऐसा अभी 40 रूम हो गया और भी हम लोग बनाएगा सोचते हैं 40 होने तो 100 तो ऐसा ही है अभी हाँ Haflong Ben Suraj Barman Karbianglong Live Korkanthi constituency ke parlo long pholem satum chingrum si hinyang deng inter Korkanthi Lambs football championship along paglong kam lem satum kachi phai pon Kedam tang phai kuni ni phai kre player ni Korkanthi constituency ke parlo long player lem satum chingrum si Dhentaghat long Mirjang college pathu aklam along arni sia farman football ka pathu kachi patte ki bipon Bangso ko pathu along aluhiaman pen Korkanthi BJP mondol committee maipu dolo ingti kongchun bang chandra ingti Chunbang Thom Singh Ronghang, VDC Chairman Khogen Tiso Tum Pendanglok, Pinangana Bang Pubang Piatum Ta Chitong Dunsi Aliralon Pidun Rinti. Bangso Kapathu along Korkanthi constituency ke Parlo Lem Satum Lake, Teke Langjun Cooperative Lems, Dhentaghat Lems, Paglongkam Lems, Sami Langso Lems Lapen Langlokso Lems Satumang Bongsi, Pathu Pondo. Ke Pathu Bompen, Angdung Kiti An Kachepale Dunke, Dhentaghat Lems Pen, Paglongkam Lems Satum Hende. Laso ka pathua hut paglongkam lem satum ke thek muchora jok ke hayanong e chipalong pondo somsi swarlo tum sitame richuang hoi kachithi mate magical chair ka pathu pona hut samelang so lems la pente ke langjun lem satum si chipahai pon bangso ka pathu pon lake Korkanthi constituency ke parlo lem satumang bong ningi si ke do thek chi la pen kachipachini se roijia phan akemang pensi pathu pon lu kusi thanpo lase ingde hinia longta chuning ta nile tumsi pon la ko peneng le thotta nile tumsi laing deng hini Korkanthi interlem selong pathuta nile tum paklom kam lem hoi ahin pensi ko peneng le thotta chi phai pon thulo pen ki angku hadak mena nitum juning ason thani tum chi phai pon bek nang pu ka chi sik ka practice ani wang dala puson do ajoni si nitum ta ko peneng le thotta hai pon lo asila bangso ke hai pon ke nile tum committee kado be committee ahin pen chirap chi tu pen pot nile tum ta ja kong chi parang pen pini hai pon det pot lasi nile tum ta ningarong pon piglo Dong Mukak Pen Samsing Inti Karbianglong Live
tangte pinya daba Abirta ke lapan si kang tonik lo dumi thak me la pen kardong